Peace kuri ukurikiye The Manifest TV. Uyu ni Justin Man. The Manifest TV, igicumbi cy'ubumenyi. Niba ufite umwana wawe, inshuti yawe, cyane cyane umunyeshuri, muganishe kuri The Manifest TV amenye zimwe muri novels, plays ndetse n'ibindi bitandukanye, makuru y'ibyamamare ndetse n'ibindi byinshi. The Manifest TV, wow! Nongeye kugusuza ukurikira The Manifest TV. Uyu ni Justin Mind. Uyu munsi ngiye kubwira kuri top 10 cyangwa se YouTube 10 zihembwa agatubutse mu gihugu cy'u Rwanda. Mu Rwanda hari abakomediyani benshi batandukanye, ariko akenshi aba bakomediyani bakaba ari abakomediyani bashyashya. Tugendera kuri urutonde, ntabwo twagendeye kuri YouTube channel zikora amafilime cyangwa se indirimbo cyangwa ibindi biganiro bitandukanye. Twagendeye kuri comedy. Nubwo usanga kinini aba bakomediyani bamaze, ariko igihe bamaze uragenda ugasanga YouTube zabo hari icyo zimaze gukora, ugasanga afite YouTube channel iremereye cyane. Uburemere tuvuga ntabwo ari uburemere bwo kuba iremereye ifite ibiro bindi, nuko iba ifite aba subscribers bahagije, ifite views, ikurikirwa muri make. Ku mwanya wa 10 kwasanze umukomediyani ukizamuka ukiri muto cyane. Uyu yitwa Gasikiri. Gasikiri akaba ari umwe mu bakomediyani dufite hano mu gihugu cy'u Rwanda bakiri bato. Turebye ku rukuta rwa YouTube dusanga YouTube channel ye iri muri YouTube zinjiza agatubutse mu gihugu cy'u Rwanda. Usanga afite views nyinshi cyane. Turebye nka comedy asiga fata views nyinshi, tujye tureba comedy 3 zerekana ko YouTube channel ihembwa agatubutse. Kuri channel ya Gasikiri number 1 yasizeho akantu kahize izindi cyangwa se comedy yahize izindi kuri iyi channel, yitwa gutereta ku gahato. Iyi ifite 61 ki, izo ni views. Iyakurikiyeho yitwa urugo rw'abanyenzara, ifite 44 ki. Iya gatatu yitwa ubukwe bw'umutindi, ifite 25 ki. Iyi nayo ikaba iri muri YouTube zinjiza agatubutse mu gihugu cy'u Rwanda. Ikindi kandi nuko Gasikiri ari umwe mu bakomediyani bakiri bato. Ku mwanya wa 9 turasanga umukomediyani ukunda gukina utuntu dusekeje cyane, ukundwa n'abatari bake. Uyu yitwa Alpha Sam. YouTube channel yiwe yitwa Alpha Sam. Iyi akaba ari YouTube channel nayo yinjiza agatubutse mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu mukomediyani akaba ari umwe mu bantu bakunda gukina utuntu dusetsa. Ikindi akaba ari umwe mu bantu bakundwa n'abantu batari bake mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi YouTube channel ye ikaba iri muri YouTube 10 azihembwa agatubutse mu gihugu cy'u Rwanda. Aho twasanga nka comedy yateretseho yasizeho ikagira views nyinshi, yitwa Kigeragezo cy'urukundo. Iyi ikaba ifite 68 ki, zo ni views. Iya kabiri ni inkuru y'urukundo irangira, yitwa Grace na Jimmy, ikaba ifite 50 ki. Iya gatatu ni Eneka ndetse na Eric, ifite 30 ki, izo ni views. Iyi nayo ikaba iri muri YouTube channel zinjiza agatubutse mu gihugu cy'u Rwanda. Tunyarutse ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 8 turasanga Nyaxo Comedy Show. Iyi ni YouTube channel yinjiza nayo agatubutse mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi ikaba ikora abantu b'ibyamamare bagiye batandukanye, harimo mwitwa Rusine, hakaba mwitwa Mugisha. Aba bakunzwe n'abantu batari bake mu gihugu cy'u Rwanda. Comedy yagize views nyinshi, abayise wa mukobwa wa mbere usetsa mu Rwanda aragarutse. Iyi ifite 177 ki. Izi ni views mu gihe kingana n'ukwezi kumwe. Iya kabiri yitwa Aradusekeje, 30 turagagara. Iyi ifite 142 ki. Iya gatatu yitwa Fata imbavu ubundi wisekere, ifite 65 ki. Iyi nari muri YouTube zinjiza agatubutse mu gihugu cy'u Rwanda. Twihuse ku mwanya wa 7 turasanga icyamamare cyakoze ibintu bigiye bikomeye, cyakoze itangaza, yabanje gukora muri Afrimax. Uyu bamwita Regis. YouTube channel yiwe yitwa Regis Skit. Regis Skit ni YouTube channel yinjiza agatubutse mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane ko uyu musore ari umwe mu bantu bakunzwe. Ikindi kandi akaba ari umwe mu bantu bakina bari karume ku buryo bugaragarira amaso. Uyu
yabanje gukina na Nyaxo akina muri Afrimax aho bakinaga bahembwa na Afrimax comedy zo bazipostinga kuri channel Afrimax nayo turibuze kubona muri uru rutonde. Regis akari umwe mu bantu bakunzwe n'abatari bake mu gihugu cy'u Rwanda. Comedy asizeho yafashe views nyinshi yitwa Afande ngo aririmba nk'agaca. Iyi iri muri Military Love episode ifite 317 ki izo ni views. Iya kabiri yitwa Gahini na Beri, iyi ni part 2, iyi ikamaze kugira 281 ki izo ni views. Iya gatatu kuri channel yitwa Kagoroba k'ababyeyi ikamaze kugira views 274 ki. Tukubwira gukora subscribe and share kuri YouTube channel The Manifest TV kugira ngo tukugezeho amakuru agiye atandukanye. Iyi YouTube channel ya Regis skit ikaba ari imwe YouTube channel zikunzwe cyane, nayo ikaba ari imwe muri top 10 muri YouTube zinjiza agatubutse mu gihugu cy'u Rwanda. Tunyarutse ku mwanya wa gatandatu. Umwanya wa gatandatu turasanga YouTube channel imaze kwamamara mu gihe gito imaze. Uyu akaba ari umwe mu bantu bazamuye na Nyaxo. Muri make Nyaxo nawe ni umwe mu bantu bazamuye abantu benshi bakomera cyane. Iyi yitwa Killaman Empire. Iyi ni YouTube channel yitwa Killaman Empire. Muri make ni umusore ukunda gukina yitwa Killaman. Aha akinisha abantu bagiye batandukanye, harimo nka Aisha ukunzwe n'abatari bake, harimo Dr Nsabi ukunzwe n'abatari bake bitewe n'ururimi rwe uburyo agenda aruvuga, uburyo aruvugoreka. Iyi mvugo kandi mvugo ikunzwe n'abantu batari bakeya. Twavuga yuko Nsabi ari umwe mu bantu batuma abantu benshi bakunda iyi channel ya Killaman ndetse na Aisha. Usibye ko na nyirayo Killaman nawe ari umuntu uri karume kandi role ye akayikina nkuko bikwiye. Twamugereranya na Regis kuko bose bakina bari karume, no kuvuga ngo role yose wamuha yayishobora Killaman, kimwe nuko na Regis role yose wamuhaye ayishobora. Iyi ikaba ari YouTube channel imaze igihe gitoya, ariko wajya gusanga views ifite ugasanga ifite views nyinshi cyane. Kari muri YouTube channel zihembwa agatubutse mu gihugu cy'u Rwanda. Comedy basizeho yagize viewership nyinshi yitwa Dr Sabi kugura indaya biramunaniye, ifite 427 ki. Iya kabiri yitwa kwiyenza ku bakobwa bambaye ubusa cyangwa se bambaye batikwije. Iyi ifite 327 ki, izo ni views. Iya gatatu yitwa Dr Nsabi Kigali. Muri make berekanaga uburyo Dr Nsabi yagiye mu Kigali ari umuturage. Iyi maze kugira 236 ki, ikaba iri muri YouTube channel zinjiza agatutsi mu gihugu cy'u Rwanda. Ku mwanya wa gatanu turasanga YouTube channel cyamamare cyabanje gukorera Afrimax. Iki cyamamare kikaba cyo cyazamuye abantu bagiye batandukanye mu gihugu cy'u Rwanda. Muri benshi twavuze wasanga benshi barazamuye n'uyu muntu. Uyu bamwita Nyaxo. YouTube channel yiwe yitwa Nyaxo Comedy. Iyi ikaba ari imwe muri YouTube z'abantu baba legend, kavuga bazi ibintu, umuntu ushoboye comedy, umuntu wazamuye comedy, wageze muri comedian ibintu bigahinduka mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu twavuga yuko muri make ari we dukesha comedy mu gihugu cy'u Rwanda. Aha iyo tuvuze ko ari we tuyikesha no ko ari abantu bakoze mbere comedy, ariko kugeza ubwo ngubu bakaba baragiye mu mafilime. Nyaxo asa niko comedy yagize ingufu mu gihugu cy'u Rwanda, n'abantu benshi bayikoze, ari nabwo n'abantu benshi twagiye tukubwira haruguru bafashijwe nawe bazamuwe muri Nyaxo. Bakaba baratangiye bakora Freemax. Ubu ngubu bakaba hari aho bamaze kugira nabo bamaze kugira ku rundi rwego. Muri make twavuga ko Nyaxo yatangiye ari umwe, ariko agira abantu atoza ibintu bya comedian. Iyi nayo ikaba iri muri YouTube zinjiza agatubutse mu gihugu cy'u Rwanda. Yarebwe cyane yitwa Miss Rwanda yongeye kuba. Ifite 549 ki, ifite 549 ki. Iyakurikiyeho yitwa Kuvumba Iraidi 507 ki. Ikurikiyeho yitwa Gushaka Gatanya ifite 485 ki. Iyi nayo ikaba ari imwe muri channel YouTube channel za comedians zikunzwe mu Rwanda. Tukubwira ko subscribe na share kuri The Manifest TV kugira ngo amakuru ajya kugeraho ku gihe. Tunyarukiye ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa kane turasanga umwe
mu bantu bagiye bakora ibintu bigiye bitandukanye bagiye bakundwa n'abatari bake. Uburyo yagiye avuga utuntu twinshi tugiye dutandukanye, avuga uti Imana impamagaye ntabwo nayitaba. Uyu yitwa Clapton Kibonke. Kibonke akaba ari umwe mu bantu bakunzwe n'abatari bake mu gihugu cy'u Rwanda, cyane ku magambo akoresha ndetse n'uburyo aba yitwara, aho agerageza kwitesha agaciro, akageza kwerekana yuko ibintu byose atabishoboye. Iki ni kimwe mu bituma Clapton Kibonke akundwa n'abatari bake mu gihugu cy'u Rwanda. YouTube channel yiwe comedy yasizeho ifite viewership nyinshi, yitwa ahisemo ibiryo kurusha umukunzi, ifite 779k. Izo ni views. Iya kabiri yitwa amarushanwa yo kurya, eating competition, iyi yagize 763k. Iya gatatu yakoresheje Mugisha na Rusine, uti bafasha umusaza wihereranye inkumi, iyi ifite 530k. Muri make kavuga ko Clapton Kibonke ari umwe mu bantu bafite YouTube zinjiza agatubutse mu gihugu cy'u Rwanda. Ku mwanya wa gatatu turasanga mu bakoreye Afrimax, akaba ari n'umwe mu bahoze bakorana na Nyaxo. Uyu yitwa Shema Patynno. Iyi YouTube channel ikaba yitwa Shema Patynno, akaba ari umwe mu bantu bakunzwe n'abatari bake bitewe n'uburyo nawe agerageza kwitesha agaciro, agerageza kwerekana yuko ibintu byose akina ari ibintu by'uburara, agerageza kugaragaza ibintu by'uburara muri komedi ze, akagaragaza ko nta mikino agira. Uyu agerageza kwisanisha n'ibirara, aho yagiye agaragaza ibintu bigiye bitandukanye nko kwerekana ko ari umubyeyi udashobotse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Iyo yasizeho ikagira viewership nyinshi, yitwa Inyeshyamba episode ya 4. Za nyeshyamba zirafashwe, ifite 4.8M, sano kamaze kugira miliyoni 4,800,000. uri kumva yuko YouTube channel ye iri imbere cyane. Ikurikiyeho kuri YouTube channel ya Shema Patynno yitwa Inyeshyamba episode ya 5, n'ubundi ikurikiranye n'ingiyi. Za nyeshyamba ziguye kuri afande, ifite 1.2M, muri make ni 1,200,000. Ya gatatu yitwa Miss Rwanda, ifite 704k. Uyu nawe akaba ari umwe mu bantu bafite viewership nyinshi iri hejuru, agaragaza ko harimo ikinyuranye n'abandi ba comedian twagiye tuvuga. Ku mwanya wa kabiri turasanga umusore wakuze cyane, agakora uko ashoboye kose kugira ngo atereke akatafari kuri komedi nyarwanda. Komedi nyarwanda hari aho zavuye naho zageze kubera uyu musore. Uyu ntabwo amazemo igihe kirekire, twakubwira ko yatangiye muri 2020 aribwo yatangiye komedi, ariko kuri uyu munsi akaba umwe amaze kwigarurira imitima y'abantu. Yitwa Dusengimana Jacques, akaba yaratangiye yitwa Motari, akina muri Motari, ariko mbere yaho gato akaba yarakinaga muri Stimed, ikaba ari imwe muri company ikinamo abantu bagiye batandukanye, harimo Mbata ndetse n'abandi batandukanye. Nyuma yaho ubwo hari muri 20 yaje kuvamo ashinga YouTube channel yiwe ayita Motari series. Iyi yaje kundwa n'abatari bake, ari nawe yahise agira viewership iri hejuru cyane, abantu benshi bamugaragariza urukundo, subscribe, views, abana ama views menshi cyane. Uyu aracyari muto, ariko akaba ari umwe mu bantu bafite igikundiro muri komedi nyarwanda, akaba ari umwe mu bantu bahinduye byinshi muri komedi nyarwanda. Uyu yitwa Cacana. YouTube channel yiwe yitwa Cacana TV. Cacana ni umwe mu bantu bagiye bakora ibintu bigiye bitandukanye, abantu bagikoze viewership cyane mu gihe gito cyane, bigaragara ko igihe gito yagikoresheje akakibyaza umusaruro. Aha yabera urugero abandi ba comedian mu gihugu cy'u Rwanda. Niba iyi saha turiho cyangwa se kuri uyu munsi dufata Cacana nk'umukomedian ufite viewership iri hejuru, bikerekana ko yaje azi icyo agiyemo, aza afite gahunda, azi ikimuzanye. YouTube channel yiwe yitwa Cacana TV, akaba ari umwe mu bantu bafite role bakoraho itandukanye n'iy'abandi. Aha Cacana agerageza gukina ari indaya. Ibi bikaba rimwe mu bintu bituma agira viewership iri hejuru cyane, ikunzwe n'abatari bake mu gihugu cy'u Rwanda. Ibakina yabitandukanye, niko nakubwira gati hari umuntu harori umuhereje akayifiringa. Nkuko nakubwiye kuri Regis
Regis ni umwe mu bantu bahereza role akayikina neza nk'uko bisabwa. Killaman n'undi mu bantu bakina comedy akayikina role bamuha akayikina neza. Nyaxo ni umwe mu bantu bafiringa role yabo, cyane cyane ko Nyaxo nawe ari umwe mu bantu bazamuye abantu bagiye batandukanye mu gihugu cy'u Rwanda. Motari nawe ni umwe mu bantu bahawe role yo gukina ayibyaza umusaruro. Iyi role akina uko uyibona ntabwo ibyo abakina hari ibyo abakora, ahubwo ni bwa buryo bwo gushakisha ukora kugira ngo cyane ukina ibyo wumva abantu bagukurikire, abantu bagukunde. Yitwa Cacana TV. Comedy basizeho bwa mbere ifite viewership iri hejuru ugereranyije n'izindi twagiye dusoma. Iyi yitwa Operation Cheat on My Wife, amuciye inyuma. Iyi ifite 5.9M, muri make ifite miliyoni 5,900,000 views. Kuri comedy imaze amezi 7, miliyoni 5,900,000 views. Ni ibintu utabwira umuntu ngo abyumve, kuko hari n'abahanzi benshi mu gihugu cy'u Rwanda batari bageza kuri izi views kandi bakunzwe bakinwa ku maradiyo. Urugero, wajya kuri YouTube channel z'abahanzi bagiye batandukanye mu gihugu cy'u Rwanda bakunzwe n'abatari bake, ugasanga izi views nazo bagira kuri YouTube channel zabo. Ku mwanya wa kabiri harimo yasizeho ni Motari episode ya 12, umugore yugamishije abamotari reba ibyabakoreye. Iyi yagize 1.4M, bisobanuye ko imaze kugira miliyoni 1,400,000 views. Iya gatatu ni episode ya Motari episode ya 6, anyariye umumotari. Ibyakurikiyeho iyi kaifa imaze kugira 1.1M, bisobanuye ko ari miliyoni n'ibihumbi 100. Uyu niyo muntu dusomye comedy eshatu twavuze turajya dusoma kuri buri channel tugasanga zose ziri muri miliyoni. Uyu ni umwe mu bantu twavuga yuko bagize uruhare mu kuzamura comedy nyarwanda. Iyi ikabaje ku mwanya wa kabiri muri top 10 yacu muri YouTube channel zinjiza agatubutse mu gihugu cy'u Rwanda. Ku mwanya wa mbere turasanga Kizigenza. Iyi ni nko iyo bagiye kubara konti zinjiza agatubutse cyangwa se zirebwa cyane kuri Instagram igomba kuzamo yo ubwayo. Kubera iki? Kubera ko Instagram nayo yo ipostinga amafoto y'abo bantu n'ubundi baba bajemo. Nimba Cristiano Ronaldo aje kuri kabiri, Instagram ikaza ku mwanya wa mbere, bisobanuye ko n'amafoto ya Cristiano Instagram nayo ubwayo ya postinga. Naha twabijyanye naha ngaha kuri Afrimax ni imwe muri YouTube utapfa kumashoninga nyirayo. Iyi ikaba YouTube channel mu gihugu cy'u Rwanda kunzwe. Mu gukundwa yakoresheje abantu bagiye batandukanye, harimo Nyaxo, Regis, Patynno n'abandi bagiye batandukanye. Iyi twavuga yuko ariyo yatumye comedy mu gihugu cy'u Rwanda izamuka. Afrimax ni imwe muri YouTube channel ziyoboye mu gihugu cy'u Rwanda, yitwa Afrimax TV. Ikaba ari imwe muri YouTube channel twavuga yuko ziri imbere cyane kandi zahinduye byinshi muri comedy nyarwanda. Aha ngaha tugiye kura comedy zapostinzweho ziri imbere. Comedy iri imbere n'ubundi ni ya Regis, nkuko nakubwiraga. Aba basore nibo bazamuye iyi Afrimax, yitwa Umusekare wishe arihe muri Military Love episode ya 8. Iyi imaze kugira views 19, bisobanuye ko ni miliyoni 19. Aha harimo ikinyurano n'izindi YouTube channel. Motari ni uyingayinga YouTube hafi uri muri 5,900,000. Iya kabiri nayo igitangaje ni ya Regis, yitwa Afande arashe umukobwa ngo atazamwibagirwa. Nayo iri kuri episode ya Military Love, ifite miliyoni 9,700,000. Iya gatatu byari byishimo n'amarira, umuryango w'abantu bagufi ku isi. Iyi ifite miliyoni 5,400,000. Nkumbira gukora subscribe. Mwanya wa 10 twasanze YouTube channel ya Gasikiri number 1. Ku mwanya wa 9 twasanga Alpha Sam. Ku mwanya wa 8 twasanga Nyaxo Comedy Show. Ku mwanya wa 7 twasanga Regis Skit. Ku mwanya wa 6 twasanga Killaman Empire. 5 twasanga Nyaxo Comedy. Ku mwanya wa 4 twasanga Clapton Kibonke. Ku mwanya wa 3 twasanga Shema Patynno. Ku mwanya wa 2 twasanga Cacana TV. Ku mwanya wa 2 twasanga Afrimax Kizigenza. Afrimax TV iyoboye izindi zose. Tukurikira gukora subscribe kuri The Manifest TV kugira ngo ibyise byose kugereho. The Manifest TV. Oh wow.